penjelajah Minang ya bro. Oke bro, jadi kali ini kita nge-vlog lagi. Udah lama nggak nge-vlog. Kemarin ini kita buat video sinematik aja. Jadi hari ini kita mau vlog ke Bukit Tinggi, pergi berenam orang, dan kami pergi pulang dengan selamat ya teman. Oke, jangan lupa ikuti kami terus dan jangan lupa apa, subscribe. Oke, mantap. Kita sekarang ini mau ke puncak Kabun, jadi kita istirahat untuk makan dulu bro. Oke, let's go. Mantap. Jauhan arah solusinya, Bin. Makan guys. Yang tak pakai lado merah kak. Tak bro kawan. Oke bro, jadi setelah kita makan, jadi kita lanjutkan perjalanan menuju apa namanya? Puncak Kabun. Nah, puncak Kabunnya di lereng Singgalang ya. Sana yang teragak base itu. Come on, let's go bro. Throw away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? Akhirnya sampai di puncak Kabun, lereng Singgalang. Belakangnya kawan view ya. Di situ panorama puncak. Brother, so asik. Latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you've taken, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, not to go and die, not to go and die. Di sore ini kita jalan-jalan ke bawah. Asik, bawah. Ini tembus jalannya. Pak lu tahu deh kawan. Masih apa lu? Masih tanah. Mantap kan? Nah. Oke. Aku di kaki di lereng Gunung Singgalang kawan. Keren loh. Wow, preman stena. Pas subscribe bung. Mantap guys, jadi kita sekarang di puncak Kabun. Wih,
Merapi itu pernah kita taklukkan ya. Singgalang belum lagi guys. Top. Oke, nyantai-nyantai dulu bro, ngopi guys. Oke bro, jadi nanti pas pulang kita usahain singgah di Jam Gadang ya bro. Jadi kita hari ini keliling Bukit Tinggi, asik. Oke, ini suasananya mantap bro.